الوی دمی که ما مستافر منبرم پارزگاه دو که دویا خربابونه کاشتیانه بکن لحظن مناهی رپریوان بون و نه لعب خربابون بیت انجام دان تمان دم جدا تندو تیجی و بیریزی هم بر کسی آماده بوی هاتب کارینان و جماره کازوش ما مستافر منبر و چالاگوان را گاندن کاران هات ندست سر کرن برای وچین بو کار را گهاندنه اشتار سیاری هم هاتی نخاره من جیاز و کامیرا و تشتید خو اینا نخار اشتها محل بدر سیاری هم داخلی پارک جی نبوین ام زیب زی کلو پلت مش موهر گرتن پشت هنگی نیزی که دم جمیره که ام هلوین ناف پارک حجز کری باشه هم برینه مرکز خبات شویر جی هم برینه مرکز نظار که حتی همی کس چوینه و آخر ایک ام گوش نیکا ام بردن سوارت گرتن ایوان که کید گرت کینت گرت دمان همی کس گرتن او ما بو پارلمانتار هلس احمد جی دست سر بکن یعنی اما حتی هندک ما مستاق قمیص توان جبر کرد بود دران بون هندک پانتالون توان دران بون یا گرتن اوت مب چاوت خود دیتی من پتری هفته هشته کسا دیتی نه جه رویدانه او سردی ریا ملویر دیتی بچاوت خو گلکانه جانبو خاصتا گل تخاما مستایا و گل روژموان عام هر کسی که دید با موبایلش دستی دا تصویر گیرید اوکی یعنی رفتار که کرد یل تا تکرن سرپرشت تو را پارێزەرên xwe baş li Duhokê jî dibêjit nêzîkî 125 kesan xirvebûna roja şembî de hatbûne desteserkirin. Petiriya wan hatîne azadkirin, lê tanha jî 15 kes mayne destê hêzên Emniyetê da ku 10 ji wan ev re hatbûne rewanakirin bû dadgehê. نزدیکی 115 بو 135 کسی هاتی گرت یعنی وینا بینه ده او کسانی که هاتین گرتن زوری نه و بجن 190 شویدی حتی دمجمه دو 11 هاتن بردانه بشک شو خلکیمان براستی اف جدا کرنه جی یعنی بردان خلکی کی و هلان هنده جور خلکی کی دیگه کو او دست نشان کردن براستی جی بوم جپ سیاره یعنی اگر یاسا بود یاسا بو همیا یاسا و اگر بتوانی بود به همیش وکی بتوانن او تفرق اینا دادگاه ده کس بین ما کو تورا پارێزەرên خۆ بەخش بری کارنامەیەوە وەرگرت ئەم ئامادەنە بە ڕەوانیە ژێ بکەن چونکە مافێکی گشتی زانن مافێ ڕەوات زانن 10 کەسی نابین دادگەهێ گورەی گوتنێت واژی 5 کەسێ دژێت ماین نزیک 5 بۆ 6 کەسێ دژێت ماین ji ber ku merkezên wan polîsî cuda bîn ji hemî pêk veneynan dadgehê îfade tu hatin wergirtinê gotin wat hatin wergirtinê me jî daxwaza kefalet azadkirinê kirî bo subahî Bihana nebûna moleta xirvebûnê û tûmeta rêkxistinê hêzên Emniyetê li Duhokê bi dehan kes desteser kirin ku tanha jî 15 kes ji wan hatîne azadkirin wekû her car jî parta desthilatdar rêb xelkekî nade daxwaza mafên xwe bikin belkû berûva jî hewla dijehêtîkirin û bêdengkirina dengên nerazî diket. Amed Birîvkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.